van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai Office of the Kuki History and Identity Protection Committee Songpi Kukilen 795128 date 18 January 2026 Kuki MLA hole thingnoi lamkaihohi achih thei naban ahansandiu jong ngai MLA hole nam lamkaiho ichi thei lo uwa tu chung separate administration demand ilo sap nge uwa hi le Kuki ten bailam ta gamtum mona ding second chance kinai ta loading ahitai MLA hole nam lamkaiho ihansan lo uwa hi le mai thei le Kuki galbana hi naga le pangal to ihung kido kitna lai diu ahi aji chu mi bei doi te le kilung to lo nam mi te chu namdang te noi si changdiu agam uzong ala pi diu hi naga gal inalal ji awazong mai thaiten ehin hit noi se ta lom lom a hitai ti jong het nga ye tu chung mai thai ga jong ilal kidwa a hi le namdang hon jong ehin noi se che che jing na lai diu a hitai chule heading khachu Manipur a hi Kuki meite chule naga hobovin Manipur integrity su ke na Thailand right le political right anayu a hi hiji chun Kuki te politics boldan hi thabet phat anga ye Kuki unity le naga unity hin Manipur integrity hi nikho khat le ahin su ke te ding a hi ji a chu mai hlei hon Kuki le naga hi trap nyau cha cha a ahin su khen jingu a hi ti jong su mil loading a hi achai ne in thuzo se le thilzo se hi namlam kai hole MLA ho se in asai thei abol thei achai thei a hi ji poi MLA hole namlam kai hon na sei zo lo na bo zo lo ho chu mi pi te kho na hin pe do jiwin chutile emazo se hung hi thei dan te he thei kha chu India hi mi pi thanei na democracy gam a hi in lam kai ho MLA ho sanga ha zo mi pi ki a hi ti he them che u hi te Ginpu Haukip Chairman Kuki History and Indefinite Protection Committee Naga te to ki ho to masat angai mip vet khom ding hoilai a iti iki hop dingo ham se khom a pan khom ngai hi tu naga te boundary a ahong lut kit phadon cha sa thlang tameng long thlang zum le za le thi nam an napuma ichandiu imu kit phanon iki chekit tawin ibiham ide o hi gal a chen khom sangen peaceful movement a gam iki vet tup diu phazo a hi anike sai ji ma banga district hi lo le state khat chu state khat in circle aka bol khum hi hoi thei ji lo hi district a cheng ho dinga jong district headquarters zot ha sabek ji a hi ji a chu northern district hi seito a amho tham khat pi a east and west hi seito homa full rights kila ading hi gelthei lew hen phanti a hin la e ho gal hangte ikitivin gal ahum po le delhi azam loi hoilai la ya zam loi idim se jiwin inka mithi ho po ihin ta do jiwin ipi hi ibol got ham het thim thei a hitapoi Date 18 January 2026 Zanhi ni khu a thu so ki mu in aseina US gamin Greenland loading agot jingto hlana European gam phabemin military salute ta US President Donald Trump in Arctic gam kaya Greenland gam loading aphot jingto hlanin European gam French, Germany, Sweden, Norway, Finland, Netherlands le UK gam hon Greenland gam ven na dingin military ano solda betin thu so chun aseye French President Emmanuel Macron in Lei Chung Van Chung Chule Tui Khang Lin Ho Azong Kigot na kinay ding ahi ati Donald Trump in National Security dinga Greenland hi kingay cha ahi ati White House Press Secretary Caroline Levitt in Asena Europe gamhon Greenland gamha troop izat solut zongle President Donald Trump in Greenland gam loading agot na lunggel ki hial loading ahitin anaseye US gamin Greenland lo humdinga do dalapang Europe gam Denmark Norway Sweden French Germany Netherlands Finland Chile UK gam ho akon US gam sunga tille lo hungke pulut ho US President Donald Trump in ahong lungding date 1 February 2025 akipat tariffs 10% akal sa adingin asayi Chile Greenland loading chungchanga kinupto na thei lo le date 1 June 2026 akipat tariffs 25% belap dingin gi inazong aniyitin to so mi ho chun asayo be nitin to so daily news
Mizoram hi chidang namdang umlo hile zala aza hi Christian ti ding ahitai agam sung hi poppy cultivation umlo alim zong ahelo le amukhalo lai tampi zong a umin ahi amukha ho zong nai cha hinalai ahi ve agam sung khu alei hlolo na ahi wangin Manipur ka ni lei masang pe a konin ka ni zia hin kho be in sung se chule mel se ta ta thi na le man na to ana jingsa ahitai Tulai Manipur gamsunga Meitei area Naga area chule Kuki area ti in kani ze in kangdong hin ho na sata in associatean nga tawte tin aphat mo na tampi isayun state government ti ehoti hata in ikikham win ahi aphai aphat lo di het ule nga ado a phata achu ahitai hinla nga zong leuhen gamdang products hi hunglu tho tho ding ahi ki im do lo ding ahi aji chu eho nam lamkai Humpi banga kichat thei hon a business bol o ang athelo diu ahi chule abana Mizoram pasal thi na thlangpi hu kani drugs number 4 ho sanga zule sa a thi atam zo hi jingjing ahi le chuti a khangtha ten thi na le man tha nan amang ubi ti a e kha ole zu hi I ilo diu hitam ole zu hi a kho poi ti diu ham igam sung wa kani sanga zule sa a thi tam zo khop ahi tai gari accident atam zo zu khama thi athi pha na case chomchoma thidana ki sei zong tampi ong ahita inchen lampang zong nasata asu kha education lampang zong boipha khangdong athi pha lawa thi tampi zong umdalo ahitai chuti ahi ji chun kani kha chu aphathle in zu kha lo ding wang apapoi ti ka sei do no mi ahoi chi hile ana to thon ki bang ahin I kha a I kha nga le ani a kha chu phagel ahi el hawkip ww kuki zo media Manipur Public Service Commission North AOC DM Road Infal 795001 Manipur Hetsa Infal 19 January 2026 Kuki candidates pabeb gamsung thu lamka tuika boyzi in MPAC online submission extend KSO General Headquarters in Higher Authority requires anaki bolju sanpi ahi to kilhanin apha chan nangma DC concern office a hard copy ki submit so keding in timnale hetsana ahung kineyi avela extension ki thumta loading ahitai we are extremely grateful to MPSC for accepting our request as the Department of Education KSO General Headquarters Kotlin khel a tairing pokpi apat TML district hungkal to na kangchup sa lampi Tiger Gate milong ho lampi lai ta a namgol ho a gam tawin tuni FNCC le government ki ho na hi ito hung bang ding ham dip dam a ume a hung hi mo thetle epi hung so ding ham chingthei utin milong ho area a vale bolda phodoi te so pite mi zong mo set loading kichat loading ahi mai e pathenin e umpi mai taw hen ta chapa ho hanun lang hangun 19 January 2026 Tunia thuso kimo in asaina ITLA fin sum anadon chungchanga infala kon hunga zamhon hilchet nange compensation mo na dinga Supreme Court a case file bol na ding ahiti a sum anakiton na chungchanga hilchet na na dingin infala kon gazam IDPS hon nge na anane yuve Achi sani simsom lali January 2026 ni ho a joint internally displaced person JIDP Chorchampur in ITLF president hinga lekha thot na nei na achun compensation mo na ding ahin kiti in ITLF planning department in infal gam kaya ko na gazam ho akon plot khana sumdangka sangthum pata chule personal documents ho anakila e hinla kumni achi zo nung in hichichung changa hin thu head be ima tapoi ati IDP hon hi ho ki dan na aji documents ki pe ho again na lam chule sumle documents ho akiman cha anale tu din muna na ho do na akinai jin hi hinla lungtha set ta in tu ni chanin ta san ta in don but na akimo poi ati hichichung changa hin kiloi khom na mo po na ki vai po na lo sap na ata alangin mipi in ata asan na zong asu chaw e ati hijito hlonin IDP committee in written report na sum kidon na ho aji na kitong ho akitong do aumle he sa na umding sumkidong ho chungchanga akimang do za le tu din mona ho financial disclosure lingse na piding IDP ho akon documents kila ho akiman cha na le tu a koi koma empty kitchen ta aji tho a information hin piding sumkidon na lis ho le akidong do za lamka join IDPS ho hinga he sa na neiding JIDP into so abol na achun hichingi enagi nei hi genthei ta a
khosa galzam hodinga fairness transparency le justice nadinga ki bol ahi ati nitin thuso daily news 18 January 2026 janhi ni khojun yorabung khomiten lai hauraba fan suina a housing bumper abot ole UNLF 10 lakhat ananiman ngalun program abanchi be theilovin ang tawin ahi Union Home Minister Amit Saazaw na a BJP National Leaders ho akimoto pi Manipur a Chief Minister anahi N Biren Singh tunin infal ahung thungtai alangkha na Manipur a Speaker TH Satyabrata Jong tunin Guwahati lamzon dingin infal adha thatai amaga kolzin na ahi Guwahati a Prime Minister zaw na a National Leaders ho to akimoto na di togon akigong 18 akiseye Eslen Singson 19 January 2026 kokumi kiloi khom na lamkai tha ki thlen na janhi ni simsom lege January 2026 ni khojun coordinating committee on Manipur interrogati kokumi kiloi khom na adingin lamkai tha ki thlen na chule hiji kiloi khom na a convener tha dingin YK Dhiranju thendo ahitai kokumi convener lui khuraizam athoba in kum 2026 apa 2027 adingin 15 subcommittee simdo ahi in hiji subcommittee ho apan landingin executive member 30 jong thendo ahitai ati lamkai tha ki thlen na dinga general body ki bolna achun kokumi unit chomchom akon member zakhat le somge na thumwal in pan anala in ahi nitin thuso daily news USAT Iran thungamdan u ahitai kidona ding zon muna ahin akidaw pidi ho hi China le Russia galman cha hongyan to akidaw diu ahiji USAT hin van lengkim nei ta ta le zet zat zat akipo do ta win hi thuso hi chanchun akichai tai thuso abana anangai hom ki dingin ka hindim chiwi thuso hin ngai zo si nabon chawin stay safe and stay blessed